Senin kim ekeningdi Allah Taala'dan keyin ayaling bilir. Oşondan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum li ahlihi ve ana hayrukum li ahli. Peygamber sizlerin en жақсыларыңар özünün nikesindeki ayalına, üy bülösüne жақсы мамиледе болгондор дейт. Men deydi Rasulullah Peygamber. Üy bülösüne en жақсы мамиледе болгондормун дейт. Такси айдайсың, клиентке жақсы эшикти ачып отургузуп коюп. Шашлык сатасың, bir чочун аялдар келсе столду коюп, көк чайбы, кара чайбы кызмат кылып. Kafege varsan jönököy bir ayallar bir çay berip koysa, çoğun rahmat, kolun dart görübösün. 30 yıldan beri çay berip atkan ayalın aytıp koymayız mı şunu? Köçödögü senin klientke olgun, начальникке olgun, başka olgun mamilen bu biznes. Ne eken? Biznes bu. Senin kim ekeningdi ayalın bilet. Üyge ayalga bolgun mamilen kanday? Ömür joldaşın kebilet. Menin kan dosum var deydi. Menin kıyamatlık dosum var deydi. Senin kan dosun senin naskingni juu berbeydi. Senin kıyamatlık dosun janыңda 3 gün qoңuruq tarsan janыңa jatpay koyot. Baldarыңды үйүңдү тазалаган аялыңа болгон мамилең кандай? Балким sen birinci saftasın. Бирок аялга болгон мамилеси кандай урматтуусуң? Пайгамбар силердин эң жакшыларыңар аялдарга жакшы мамиледе болгондор дейт. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar ki: "Ad-dunya mata' ve khayri mata'iha al-mar'atu s-saliha." Dünya bir mata, dünyanın matalarının içidagi eng yaxshisi erkak kishilarga tegishli mana shu joyi. Dunyodagi matolarning eng yaxshisi soliha bo'lgan ayol dedilar. Ulamolarimiz shu oyatni tafsir qilayotgan vaqtlarida aytishadiki, Robbana atina fid dunya hasanatan degani, ey Robbimiz dunyo yaxshiligini bizga bergin degandan maqsad dunyoda bizlarga soliha ayol bergin deb tafsir qilgan ulamolarimiz ham bor ekan.